pilo lasu ada perang pini dari mkoi arkoi suri rai mkoi ra kitom arni all Meghalaya Karbi Association 48 annual conference adak soliarong adim sidulo Karbi angbong arong isi arong gite kan rong panai adim si laso conference pidulo asi atumi Krisar kebani first day kicing serni tamne session du pen pichunun lo la pen tuwe ayu tamne artis tum penwang ta nengarong mengkang sampit lo ase kaso ada bakardom kadu kawe phanta pini arni ko arni kachuning ri la pen kapachini alam the lai lo pini session tulang kinang sorakam klami phan la pen special invitees kiwangi tum anta molom meiki run na chitong dunji lapen kithom delegates atum lapen nadak soliarong amekar kiduan atum tame nang ching rumpet pen rong aji pen nadak ini nang chitong dunji aphanta chisik pen wang hopo molom baje ke penapo asi amka ahin pen tuning rilo lapen kardom pier lo nadak soliarong nasu alang tuman nengkang sam nang gedeng pen amka tame aneng arong pen kini la suarni ta me mei ka pitun ke geding do antame karbiang long pen kis es tum na chitong yitu ma anta molom sini tum ka duweta hai than pachni ko si suadap ken yu tum ka duweta arni gemelo asi la amka konfrenta aso neng kan ta me neng arong aneng kan tu si ni tum hot pon asi kachingri lem rapet la pen cirap rapet ku se la sa thimban si amka pini ni tum ka du ke phanta pachini mate neng hang lai lo si thek alam pen nana mat ken tum lan si la news agencies panta pachini lo pachining ri lo la pemesen pen lang tum ta ka publish mate ka cetak yi kan la hai ka du we alam anta lang tum masih neng the pen chul lo kata rom ning ta o kardia Ronghang Hima Sar Solia tang panda taramponing lo lang ni panda nengkang sampen lah pongho kesudengi giapan nengkang sampai sekarang nang la 40